Made suartike tepukina subengalain di kamar kosne Banjar Delodan Desa Werdi Buane, Kecamatan Mengui Badung, Selasa 23 Maret, sawetara jam 11.30 wita. Dugas tepukina suartike subekekeh di dhuwur kasure, awakne pelung lan uli kupengne mesu gede. Cara laporane ane terimane teken Polsek Mengui, Kasubag Humas Polres Badung Ibtu Ketut Gede Oke Baweng orang. Kejadiane ento tawange pertama teken timpal lohne korban ni Ketut Suciati pas lakar ngabang nasi kaput. Ulian ibiane sawetara Senin 22 Maret jam 6:30 peteng, korban nilpun Suciati ngunden ngabang nasi kaput. Buin manene Suciati teke ke kos korban lakar ngabang nasi kaput. Ia ninggalin pintu kamar korban mebukakan. Pas mecelep, ia mekesyap ninggalin korban subekekeh di dhuwur kasure lan awakne pelung. Kejadiane ento lantas kelaporang teken pemilik kose Iketut Suwardana. Suciati masih ngorain keluarga korban ane ngoyong di desa belah kieu Abian Semal Badung Iwayan Singgih lantas ngorain pihak keluarga ane lenan. Keluarga korban lantas ngelaporang kejadiane ento ke Polsek Mengui untuk tindakan lebih lanjut. Uli hasil olah TKP lan identifikasi tusing tepukine adalah ladan kekerasan di awak korban. Nanging tundun korban pelung lan uli kemaluan korban pesu cairan. Lenan ken ento kuping kenawan korban masih mesu gede. Selanjutnya jenazah korban abane ke rumah sakit Kapal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Dugaan sementara korban ngalain karena serangan jantung. Tim Bali Express ngelaporang.